Guku ni mwena wa Kitengela, kauntini ya Kajiado, na kuri andu aingi watho wa kwaga gukuhaniriria undu umwe na wikiri wa turembeko twa kuhumbira kanua na maniuru ni rugano. Gukinyiria riu kaunti no yandikithitie arwaru makiria ma 2,000 ya corona, na undu wa kumakania ni ati na beno yahota guthie na mbere kuongerereka kuona Muingi niwaikirie moko tene guoka ni kurumira mawatho ma kuhitana na corona. Saa hii watu wako hivyo, hata ukiangalia hapa wengi hawafai mask. Watu hawafai mask, hawajali maisha yao, na kuna corona. Si ati hakuna corona iko. Ukuine wa Muingi ni kundu kungi andu mangathetie na njira nene kunona thengia wa watho wa ngari cia ukui gukua na banuthu ya thi guku ngari kuagota mutugo na thi ona matiringithagia gwikira turembeko. Kama kaunti imeshindwa kupiga maji, ni mtu binafsi hasa utaweza kupiga hiyo dawa. Sasa unaona watu wote wazingati. Murimu uyu waigira guku bururi-ini, thirikari nyingi cia kaunti ni ciagathikite ceceni cia gwithambira moko, no muthi uyu ceceni cihana ta migemio kuna Muingi ni watigire gucihuthira. Serikali yenyewe imeshindwa, niwe mwenyewe binafsi hasa utatoa pesa wapi ya kununua sanitizer na mask. Kaunti-ini nyingi mbica no ta ino undu uria urathie na mbere kurikia uriku wa ugwati uria ukuriire bururi maitho wa guthingithio ni king'uki giki gia COVID-19. Ngiribotera Kameme TV, retwa rakwa ni Ndurumeni wa Kamau.